Wayyaa ilma namaa jiruun tante dhumte dachiin sossohu. Assalaamu alaykum ya boleeyyan kooti obbolaa kokoottu atis obboleeyti rakkoo diilii teenyaaf dachinuun sossooti kottaa haa ta'u baannu hundi ilmaan namaati kan xiqqaaf guddaati. Kottaa haa ta'u baannu hundi ilmaan namaati kan xiqqaaf guddaati. Yaaboo ilmi namaa akkam taahuu deema osoonii fi harku mallattoo kiyaamaa usee harka qaabee qarree waliin deema yaa rabbii nun godhin warra jahannamaa yaa mootii alaamaa yaa rabbii nun godhin warra jahannamaa yaa mootii alaamaa. Wayyaa ilma namaa jiruun tante dhumte dachiin sossohuun bar qiyaamaa mul'ifte cal jettee hin taa'iin umriin dheertu jette khayrii dalagadhu maaliif shawwadamte osooniif salaattu yooniif si mudatte ati shakkiin qabdu firdoosii qunnamte wallaahi shakkiin qabdu firdoosii qunnamte. Saboo rabbiin keenya mal nu mul'ise diliin baay'annaanu dachinuun sossoose hangee mandiyee ifee nu garsiise kan dideechi deemu haseenuu andhiise kan dideechi deemu haseenuu andhiise. Yaa rabbii nu baasi teenya tunfataana takkaatuu nagarree rakkoo kaabaraana ibiddi kan baahee kunoo anfarkaana kotamee hundinuu tobbaadhaatti biina tobbarraa fagaachuu fidee baalataana tobbarraa fagaachuu fidee baalataana. Yaa obboleessaa koo obbolaa jannaata kan dhiyoo falaalaa olumaaf dheboota galgalaaf ganama wal arkuu jallaata yaa rabbii dambaasiin teeti dandeettiini yaa abbaa rahmaata yaa rabbii dambaasiin teeti dandeettiini yaa abbaa rahmaata.